Timba dhula manyiri mapacho ka Harambee Starlets nologo nde abich kuom achiel gi Morocco e tuko osiep otieno mokalo e boma ma Marrakech e piny Morocco. Morocco ema nokwongo le dakika mar 2 eka jatugo Fasil Adhiambo noduoko ne Kenya golno. E half mar 2 Morocco nofundo gonde 4 e Kenya, kamano koro nomiyo tugono rumo gonde 5-1. Kata kamano jotugo ma Kenya owacho ni gipuonjore mathoth kowuok e duoko ma kamano. Most players hapa tuko break, so tunaweza chukua hii kama learning moment, like from next month hii July kuna AFCON inaendelea, so since most teams zitakuwa AFCON, sisi tunaweza chukua hiyo time juu sisi plus wote tutakuwa home, tunaweza chukua hiyo time tukarekebishe. So na believe tuko like tuna learn hizo friendly zenye tumecheza zote na pia ya leo kwa team, naweza sema tumelearn a lot kulingana na timu yetu, bado tunaibuild. Hiyo naweza sema imetusaidia a lot. Federation wazidi kutupa hata friendly nyingine, bado tuko hapa kulearn football.